catering grup barbon no ya ke apran nanda melo jumlah chilo ada masalah yang ke ledak anak ya mana panen gadi pasang thai be masih aku dak sih clean please ini to bon dak cunghong lah dak kan saku kibar tu pula jalan besar tebangan lo sing dak citong dak lo Pangceng api lagi. Tapi ini ledak pangceng ham itu besok pangri. Kalau ngarlo suai ham lo, pangceng ham. Ledak bang kayak ini bang table long sih kisar tangi lo. Ya muni tu hang ul pesan kali bang 700 bahkan aja 10 ham. So ham datang bong pe. Tin kaduk ke catering group han bang aning nang teknik lo. Alang aluhi tum han ke bang lo. Cukup paju no long aning pang samtek he la bang itu malong si dai tu dekong lo. Si la so dai tu bang itu kaduk ke same palon paminang ko, klem paminang ko. Kaduk ke same kiklem bom wang bom si pinyar ni anda kan tanang lelo. Tebon si kami antu si patu thule thot po son tak si antu si aku je pacini thule thot dia phan ba gian ka chipi thule thot dia phan la hello dia hoda tebol long kaduk ke bang ki ven kaduk la ko lo siap rang pon hangi malai tum kaduk ke chini lo. Tebon si kami dut bahnya kimi tum ko ko si ko thanda thana ko. Asila tebol kaduk ke khali lo pulote aprang si bang ke tum kasu si dapo kasu long si lang dun po lang lo apising ke ang ini lah hai dun po anda lo te dali dun po dali dalo apising ke ok dun po hai lo pataki bang ke api lo kan misti sisti kaduk ke lah hai hormon bang ave asi phagok pichu tum hang phagok lo phagok pichu tum hang phagok lo phagok chuchi tum hang bo ok lo ke lang ok bang ke kaduk ke phanta piet po asar hai man pali po dam po putin barbon lo kibar po son nak thik lang nita alang nita hem tan non het jong lang ada masak gitu ni dak nak cetong nun lo ning sampik lo lang ni trison khanta ning ching sampik lo nak chirap dun pik lang nita nan jo ada masara heman li lo por jangan seguret
dikit. Kayu apa bilang? Kawan hak. Kasu bordelah ya. Oke bang. Alang si cirai den do. Alang ni silen lit tingkat. Kaduk. Oh, nok ting tadi. Alang ni kami Hanjanglangso kan sirang no. Alang ni ta ini ladak hai akan tadi na alang ni si ponlo akan ta cumitik tolong lihat kami cumitik si bang tapi kami punur ang tegu ano ini Hanjanglangso kan ta cururi anta
masa de catering service lakuan lo non em kita mau kota tambom lo yo sedang em sedang cukup lo kemudian tingkuk lo kita dulu kan em dia sedang Alang li cameraman. saya lo ada masar nanti kanco hem lo ada masar kini lo untuk apa misalnya so catering service cuma pangsi ini nahang lo mata untuk kiklem lo ajat kan lo đang lihat kan Hanjanglangso an Puthot Adam pusi dak mau sini bom semanda mau sini bet kan emang panggil pusi ada tong juga lakukan lo nasi tunggu lang misen like subscribe and share with us kalau lo punya video